Gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu riu ari ona muthenya umwe tu wa kuingira wabici ya kaunti na kuoha mbigiga ciake thutha wa igoti guteaniria ihoya riake ria kwenda acoke wabici na ningi bodi iria arekereirio nayo ni mucirithania Lawrence Mugambi irorwo weru. Set foot in the offices of the county government of Kiambu whilst the trial is ongoing, save for the widow accorded to by this court to go and collect any personal belongings. No akiheana itua riake jaji Grace Genye ni augire ati bail ya shiringi milioni 15 iria Waititu arekereirio nayo ni yagireire na ndiakirukite mihaka. The bottoms were reasonable, commensurate with the circumstances and the charges. No na kuri uguo Waititu kuhitukira mawakiri yake ni Otomo Jieda na Nelson Harvey ni merire jaji ati mucirithania Lawrence Mugambi ni akirukire mihaka yake ya mirutire ya wira akiheana bodi iyo. Kiumia kihituku Waititu hamwe na mutumia wake Susan Wangari na ekwirwa ngianana ni magumeirwo na thitango cia kungumia muigana wa shiringi milioni 588 kuhitukira uheani wa kandarathi matakurumirira mitaratara kuria Waititu arekereirio na bodi ya shiringi milioni 15 na agiathwo kwaga gukinyithia maguru make wabici-ini cia kaunti. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.